Halo Rek, malam kembali. Kali ini Mimin mau nyobain mie pangsit yang beda dari biasanya. Tekstur mie-nya kenyal-kenyal, ciri khas mie karet, Rek. Mimin nyobain mie hoki pol, rasanya enak banget karena bumbunya sudah turun-temurun warisan leluhur, Rek. Apalagi mie ciami pol ini, mie pedasnya beda banget kayak mie pedas pada umumnya. Rasa pedasnya unik, enak ngangenin, pokoknya mau nyusrek. Ditambah pedes-pedes nikmatnya hoki wingfire, makin mantul dah pokoknya. Yuk cobain langsung aneka mie di mie ciami rek, pokoknya mau mantap. Ajak keluarga kalian, pacar kalian, pokoknya harganya terjangkau banget. Yuk gaskan re, mampir ke sini ke mie ciami, mau mantap rasanya re.